Ubwansu bw'omugusi. Vyakegima omwanchi omulyereria bwegetaseni kia Ndizi TV no gosemera kwanda bunakobere ko gutwara obulyereria burubya nabigo egokeria emirobelyo yegetaseni kia Ndizi TV nebiro bindana ndengo kwaligania asemesa ya mangana magia elindengo manye na yabereka bakolekana kora chingongo chansi inye chense asinse mochiche mitandao sensemo ya Facebook na bakwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na biga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na watanya gwetera www.ndizitv.net ireterane Fridah Kerubo nalio kaneke mna chibi chane liogida gwekera sole asenchira ya bene nere Felistas Kabendi asinse moche bierokelio nigotoko gwatanere Lydia Mose chinga kitoroche omuwaziri w'abasombi Kipchumba Murkomen abakagwikira nabo si bwe senate rinde kwirenelia amabolio ayo alingete ewizara yaye nabo igomagayo y'umurayibiki amagia ODM korelebena sokuranirikiro ky'obunyakirugo asechinse cy'oboma wa Africa nigo yokabeire omugavana we county ya Mombasa Hassan Joe abereka wesoke bene nabo kwenekia eganga yaye asokuranirikiro ky'oburayibwense asomwaka gw'ekiribubere 2022 nabo igabali mikoro se county ya Kakamega nigo baganire serikali ye county yo akubairanira kibesa ayamagayo konerigwa obuyo butali obwekirano Mwanchi umulyelia ayonga tiari nkwaliganete asomo basolero atoskato nyegerango irananda sege Kerubo elinde ngumanya mange asinchira iyo wenye Ingo chaka Amaiya yebire bigani yongo ya chaka kura sorgongo rwa Gusii asingo kumanyabuna nigo chiskuru chigenda tego ikirana ase chinsemo elinde go ikirania emerobelio yechigosori ase bunge ya South Mugrango nigo chigosori chia comprehensive schools asensemo ya zonal athletics chabeta chigokorekana ase geti kia Nyamarambi asenseme yo nigo yobeteka kuikirana elinde nekyanga chigosoli chiongo ikirana chire obwikirano ngamona omosi eso oyobeteka wikirana sensemo ya mochengo chinga kyabetega kwa omoyo abaminyokina boigo aborokia asensemeyo boigo nigo chigosoli asensemo ye sub county chirabe chigokorekana chitaliki 2025 nemo chwemotinyo gatatu omwako yega bwekiribubere 2024 asegetikyo Omuwaziri w'obusombi Kipchumba Murkomen nigo litkolia lero abakagwikira nabo si bwe senate linde kwiranira amabolio ayo alingete ewizara y'obusombi nigo abaseneta abo bagania kumanya balinga babiri bagwakanwa kibesa cyabo kinga kicyobwaga bwekipara asendemero yabo yabete egekoirwa kinga kicyobwaga cyobwo boigo nigo bagania kumanya kibesa iringa wizare yo etarabakana naboigo emirobili genda takobeka asokweneke ngababiri bagwakana abantu kibesecho. My question about is as follows: what is the status of compensation to residents whose parcels of land were acquired for the construction of the Kibwezi Athi Mutomo Kitui Migwani Road? Number two, could the Cabinet Secretary indicate the outstanding balance of compensation and state when
it will be paid out. I thank you, Mr. Speaker. A compensation schedule for the project affected persons amounting to Kenya shillings 694 million shillings, 989,812 was initially submitted to Kenya via a letter from National Lands Commission dated 18 February 2019. However, this schedule was noted to have errors, including double compensation and overvaluation of structures. National Land Commission addressed the issues and resubmitted a revised schedule that covers the entire project through the letter dated 2nd March of 2021, amounting to 1,924,776,370. A tabulation of transfer of funds to NLC is shown in the schedule. That is, the schedule is attached. I am sure the Honorable Senator Wambua has the schedule, so I don't want to read the entire schedule, Mr. Speaker, but it has. Magega yomuraibe kiama gya ODM Raila Odinga koralia bene asogo chukuranera ekirugo kyobonya kirugo asichinse chobomo bwa Africa nigo oyo kabeire omugavana bwe county ya Mombasa Hassan Joe abereka gwesoke bene nabo igo koralia eganga yaye yokuranera ekirugo kyoborai bwense asobo choli bo mwaka bwekiri bubere 2025 na Ibere okwa na chinga kibale koinyora abatali kwenyara asechinga kechiga cha Ramadan nigo ainekebna nigabereka gwetera amakongo ane asogotirena nekiama gya ODM asenekebna nigo airoberete boikiranu asogo chikoirukia ebendera yekiamekyo. I'm the founder member of ODM. Go and count. Ukianza kuhesabu wale wa 10 ya kwanza mimi niko. Na hakuna mtu katika hii taifa amepitia mitihani ya kisiasa hasusan kwa sababu ya kusimama imara na ODM, hasusan kwa sababu ya kusimama imara na Raila Odinga kunishinda. I challenge anybody, mtu aje hapa aseme nani alikosa risasi hapa, nani alofungiwa biashara hapa, nani alofinywa hapa mambo ya elimu na mambo mengine, nani? And then you can tell me where has Hassan Joho been? Sasa ikiwa leo tutamwacha ndugu yetu, na nimesikia hapa Mheshimiwa Bezimba kitaja 1-2, itakuwa pia sisi tutafanya makosa ndugu zangu. Manake huyu bwana kwa mazuri, kwa mabaya yuko na sisi. Lakini governor naye tukwambia pia usipotee sana. Ikiwa baba atakwenda awe mwenyekiti kule, basi kijana wetu pia naye apate nafasi ya kuongoza chama. Omugavana bwe county ya West Pokot Simon Kachapin nego aganire abanasiasa korwa asorogongoru kwenekebna ngoikirania bale emirimo y'abananchi babete bakobachora okwana chingaki alikobwatuka chi million emerongo 5 nomo asensemo ya makutano ejichabere chikobwatuka elinde kwenekanga ngosira chire abalimi asensemeyo anemono kwenekebna ngogolero bale embusuro nigo abagakubabulia kwenekebna nkoganya bale goika obocholi bo mwaka bwekiri bubere 2025 na Ibere elinde kogendera na siasa yabo. Hapa hatutaspea mtu mwenye anaibia mkulima. Bado tuko na wakati mrefu ya kufanyia watu kazi. Bado tuko na nafasi kubwa sana. Hebu imagine mtoto mwenye anazaliwa leo by 2027 ameingia shule. It's not a short time. Na kuna mambo huwezi jua hapa katikati. Wakati tulianza hii serikali ya Kenya kwanza na nini, kulikuwa na mambo mengi, maandamano na nini. All of a sudden umesikia kuna kazi ya AU. Nani alijua kuna kazi ya AU? Abalemi korwa ase county ya Kakamega nigo baganiriye serikali ye county yo kuberenelia chibesa cyabo ekibabete bakugora obuoyo aya magayo kwenikebna nigo bagurire obuoyo butali oboikirano asibanikebna nigo barachikoba bakonyora asara enene chinga kibabere bagosimekera embusuro yabo obuoyo bwo. Nilikuja hapa tarehe 5
Nikapiga laini hapa nikanunua mbolea ya mifuko 8 ya 25 kg. Fasidi ndio hii. Sasa baadaye tukasikia fununu kwamba mbolea yenye tumeletewa ni mawe. Hatuko hata tumefungua sasa. So nilishangazwa sana. Vile nilifungua yangu nikapata mfuko moja ni mawe. Nikajota maji nikaweka kwa sahani nikamwagilia maji. Sasa ni rangi inatoka lakini mbolea yote inapaki ni mawe tu. Nimekuja na mfuko mmoja washuhudia wajue ni nini iko ndani. Wamethibitisha na zingine ziko ndani hapa ni mawe tupu. Hakuna kitu kingine kama mbolea. Haiyeyuki yote tu ni mawe. Sasa nimeshindwa mimi mama jua kali tu hapa sokoni. Nimetoa shilingi zangu hizi 8,000 hizi nitatoa wapi mbolea nyingine ndio nipande. Tumepata mbolea ni mawe. Sasa ni maombi yangu ni kwamba tulikuwa tuchatoa pesa wengine na wengine wametoa pesa. Tafadhali mrudishe pesa zetu alafu tuchue namna tunaweza kupata. Ekina giokwamiria Social Health Insurance Fund Act yo mwaka w'ikiribu 2023 nigo kegendete gotegererwa ase kigambiro gya Kilimani. Abamirane nigo bagendete kumanya ningi kerete act yo wetigwa asibabolie buna nigo abakenya mbabete bagusangiriria ebirengereri byabo nabo igomba bete bakubirigireria na cyumurobiri yo orabe kogokonya Kenya. Waigoni go baganire kumanya obotumeki bw'imitandao yekerero asense media digital na kiaba Kenya barabe bakubwatia omurubiri yo nabo igonga ki orabe kogwekirana ase binyoroime. It was necessary for the petition so that then you could align that with the standing on itself. Did he step out or did he not? Now we're saying that is arbitrary and that's against the legitimate expectation. If you look at all those Hansard reports, the Speaker has been citing. I want to cite, standing order number 165, standing order number 127, and so on and so forth. But now here, the temporary Speaker did not. Sorry, my lord. Yes, I was now referring you at page 511, my lords. Now, you find that the objects of that act are stated. Nowhere were the objects of the Digital Health Act stated to the Kenyan people at all. In terms of public participation, why do I say so? You find that those objects, A, is to establish the Digital Health Agency, B, to establish and maintain a comprehensive integrated health information system, and so on and so forth. But now there is the G, establish a regulatory framework for e-waste management. And F, earlier on, develop standards for the provision of M-Health, telemedicine, and e-learning. But I'm concerned about M-Health and telemedicine. Now, the mandate that is given by the Senate is the objects of that act. But we do not have something that is presented to the Kenyan people before the passage of this Digital Health Act. Show me what you want to frame as a standards for the provision of Manche murigereria kora soroboti uruni na ikiro omaelio bamangana maya asebire biga kolende toska tonyegera chikoraga Chinsa 10 ayona mangi nenyara senchira eyowenye nabakwenda gutobwatia Chinsa mochiche mitandao sense ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabaga sense media YouTube wetera Ndizi TV News sense ya website na watu wetera www.ndizitv.net maiga kamera soko ne kibna ebichana bayigelio gidi agokera sole asinchira ya bene na refelistas kabendi astinse mochi bierkelio tobe tokubwatana na Lydia Mose na incheriane Fridah Kerubo kukuganilia obuligelia borobia.